Sabri onusu ofia na abrante obo gan da bia na me refi ne din abrante said na adwuma si ya me fe no obo gan me mani je keke enne asofo mpanifo nyina wo hanti se ne ba bia wo bia wo nan ko ade asore ne fa ho hye de bia papa me mo akwa ba so demo na mo what is saying. Praise the Lord. Hallelujah. Yada asada yadi asada matwedi ampo nyankopon a otumi ade nyina ye no se ne honhom kronkron nam ne dum ne tumi so ade nkwa acha ye no na ansa na urade asem baba no mema sofo nantachi di abompaye ansa na urade asem aba sofo nantachi fa bompaye en munyam ne ni di ewa urade odi da wase ene de akonya fofora wo de ama oma senden so ye metwanhiem na ye nche wasem yesro basa no tumi se ene kese ma wo ma je tiefo akoma nyina hya wo nsasa asem megu asase paso o mawie de munyam ne ni di ama wo Yesu din mu amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ana dia urade dia dome ya mepese ya ni oman enyina eche no matudi wo broni kasa mu se where will you stand? Where will you stand? Efahi ana ubejina. Arofo ni agidie fo nyankopon ma etie yen sabre no. De mepese obi ate ase ne se onyankopon watumi ni enu anyam nyina ya na dia no. Ode ye ba asase so. Na asase na ode ye ba so niema ye nyina no obesan ama de kobu ho akonta. Ne de akira no enti onipa bi adwuma bi a wo ye bia se wanhunu se obesa akọ obofo ne nkyɛn dia na mepesa wote ase se awurade mu no se wanya baby papa nyina awu awurade mu a atemu ada no ho befa wo. Praise the Lord. Hallelujah. Yan sabre no kura ya behwe St. Matthew 25:31 to 35 onwutine Matthew asempa eti aduonu enum emu aduasa baako ekosi aduasa enum rama sofo nantachi akenkan adiamaya ye kenkan Ewurade asem ye kenkan Matthew asempa no 93.1 FM ni chemu ye aduasa baako kaka aduasa enum no yeti Ewurade asem etifi asa se atemu da kese no na onipa ba no beba na nim onyam na bofo nyina ka ne ho obetena na nim onyam ahenwa so na obeboaboa amanama nyina ano na nanim na obepaapai wonmu sade odwanhwefo paapai enwantene ne emirechiri mu na ode enwantene no begina ne nifa na ode mirechi no agina ne bonkum eno na ohene no bese won a o ne nifa no se mo agya ehira mo momra mefa ahenie wasiesie amamu free ewiase mfitiase no eni abiasanum na etwato no na ekom de me na moma me biribidi na sukom de me na moma me enso me nom me ye hoho na mofa me ko mu fie amen amen me ye hoho na mofa me ade me ko mu fie awurade ba de me pesa wote ase ani ya kinka wanyame hom kronkron tumi ane nanu anyamu no awurade ma yati ase se ebre bi beduro ya wanyankopon nam na asem ne tumi so di ewiase nyina nipa nyina eba nanim ne nipa nyina eba nanim no dia oba be yenie afa obafa na soro bofo aka no ho na ano na afa wode osoro himan mu no atutu ade bi ho se opanyin bi a oyen emoa mponje ani enwan na awurade mu no afa obefra wo bia ba na omu nyina baba bedura afa obachichem obama mponje ejira benkum na wo mu a eye enwan nso akonifa. Praise the Lord. Hallelujah. Ahino ni onyankopon echire mu ama yehunu ne se ahenie no ankasa na sam no se wugina na woye papa wode ototo abo ti se odwan ana se koba se wugina mu na woye abone nso a wode ototo abo aponche ho na ade ehunu se atemuada na ankasa no wugina na sam so de dom nyinara ni penyina bananim no mu nyina baba beduru ho a sa upie pa anam adwuma wo ye ya no ukrata na se unkwaji ade no ekita unifa nti wo hwe wa wasebo konifa
ohwe se wo ye ade ya bone a o se kogina benkum na no na afei kogina ha no obewie no hwe nipa dom a wa asase so sabra no na wiase dan nyina wadwina gu ka anya adwuma ade biara nipa ye bia anya adwuma efise osoro dada no etwam ana asase dada no etwam na osoro foforo na ebe ye adwuma na asase dada no eni ho asase foforo na ebe ye adwuma na bra eba be ye adwuma no ma obi ejina no Bible say wonwa ejina nifa no obeka je say mo meja ahira mo afiri wiase ne mfiti ase no momra da himan no mu na mo mahome awurade mfa no mu a wotie me amen wa wotie me na awurade mfa no mu amen yani so ayeye ho adwuma awurade mfa no mu ya amen mo awurade ahira mo momra na mo metena se na mo home da no beka kire mo se mo a modome mo wo agina benkum no mo de efra body nsha ase enu odome mo musum nko benkum na when na wonwu a agina nifa no bebe se owura na de kra na ye no beka kire won se me akom de me woman biribidi sukom de me woman me de nsuo no man na me dadaja mo be fra me ntoma me koyare mo be hwa me kwa fiase mo ba besra me no se papa na tembe ne ye sa ne ma wai o se wujira ya wo ye ma wonua no wujira ya wo ye ma wo yonko no sa ne ma na wo yua na aye nhira abokwan ya edan ato ha ma nti obi bia wo tie me biara papa bia wo gusu a wo ye no ma papa no how efise wo betwa so aba efise wo benya ho ade amen bread e kire no benya dan hira ne nkwa eni awie ye hallelujah amen wa wo tie me biara onyankopon adwuma wo de ato anima ye ba asase so ayeye no fatu adwum se wonya no kwa na onyankopon be ma ho nhira ne odom aka na de e kire no wonya ba bia atara praise the Lord hallelujah edu ba bi wo ye papa anianom anu odin obi betima ka ho asem sometimes you grow wa sorry fie na wo ba afodi obi betima ka ho asem ba me hye wo se koso ye onyankopon wonim wo no o ma wo bra nya kwa amen ebra wonu be yare na wakwa sra no pa bibi ma no na no na me sansra se wo ye bibi ama wonu anu a amfa nhya wa no na atade o me na mde ma asomasi na mpabo me na mde ma asomasi na mmom ye no kokom wo nyankopon anim na nyankopon kokom asam no obetia ka ama hallelujah amen wa wotie me biara wose me yare me kokoda afiase bra na kom de me bra na me ho kire me wo onyankopon asem wotie na wo ye na we na won nso a afa gina ya wokọ benkum no ebe gina ka kire se na papa yesu kra de na ye o se hwa mo wa dome mo me yare wa me hwa me me da fiase wa ma ho akom de me wa mpe biribi ama me edu ba bia obonwu si onipa nya no ya ngase otimi buani nia nanso ne etirimodensem edu ba bia nka nipa ne ho kire no ya sese wo fo na adwumam na adwuma wura na kesi wa se so ya oba agesa me ne ye biribi ansa me ne wa nya biribi a me mfaw obi biara wo tie me biara ade bia wo ye biara anam so nyankopon be mami ye bu ho ade bia ntino ya wo ya no ye na wurade nti na mfa nhirama enti mu a onyankopon ba esese mutimi hwa wo mo esese mutimi bua wo mo ya mommoa wo mo a agese mo pe biribi efiri wo mo ho ansa no obaka cho se wo firi me sokọ wa wanya de etene praise the Lord hallelujah afahi na wo begina bra osuro beji kuru dududu na asase ba wo so na so niam nyina betutu agusa de na no me beka ne ha no na afa onipa niema ye biara ye kwogire bonyankopon anim no he na wo begina sa time no onipa wo wasika anya adwuma wo kasa anya adwuma wo wade bi anya adwuma na mom adwuma wo yo ye no ana afa ede wo kwakodu dan hira eni awieye mu
onyankopɔn fa dom yɛn. Amen. Mepɛ sɛ wote aseɛ sɛ onyankopɔn yɛ otumfoɔ a deɛ onipa bɛyɛ biara yɛbɛkɔ akɔka ho asɛm. Wɔne n'abɔfoɔ bɛgyina nti sɛ wohinta yɛɛyɛ sɛ ɔboa pa yɛɛyɛ sɛ woanhyɛ da na woyɛɛyɛ arekɔdo ato hɔ. Na mmom deɛ ɔwɔ ne sɛ hunu sɛ saa adeɛ ne nyinara onyankopɔn tumi ne n'ahoɔden no yɛbɛka ho asɛm. Ɔsi sɛ na ɔsoro ahenni no teɛ owura na wɔtena n'aguam na n'abɔfoɔ ka no ho na ɔgyina ɛpaapa nipa mu sɛdeɛ ɔpaapa nyanten ɛne mmerɛkyerɛ mu. Hallelujah. Amen. Ewiase nyinaa all nations ewiase nyinaa saa bere no president ni hɔ saa bere no minister ni hɔ saa bere no honorable ni hɔ saa bere no sɔfo ni hɔ saa bere no apostle ni hɔ saa bere diifoɔ ni hɔ saa bere evangelist ni hɔ saa bere no elder ni hɔ bere nam yɛ fie wura ɛni hɔ. Obiara yɛ pɛ wɔ nyankopɔn anim na wo sokora wusa saa bere no wadwuma a woyɛ ne ɛbɛkyerɛ baabi a wobɛgyina. Enti mebisa wo sɛ wadwuma no wo niyɛ ne wo nneɛma a woyɛ no sɛ awurade frɛ wo sɛsɛ yɛ a ɛfa he na wogyina. Wobɔ adwaman saa sɛ mebɔ adwaman saa kɔ sɛ mewuo wodi awu saa sɛ medi awu saa kɔsi sɛ mewuo wobu obi kɔm adamugyea korɔno ahɔhwibra ɛne nneɛma a yɛ nyankopɔn tan ɛna na nipa ayɛ nipa nsuro nyankopɔn nɛ Bible says tanokura manto wonu anim kan sɛ asɛm na dansikunu mu ɛne waka ɛnso adamugyea wagyinti na wayɛ biribi na wagye ahyɛ no na wakɔdi adansikunu mu wobɛkɔ akɔgyina bankum na wobɛhu si wayɛ mistake. Asase so what the Baba so. It is a be a judge, so we are minister, so we are suffer, so we are wine. Adia Piera, wo ye Piera, Bisa who said, Adia me ye a fata, Nessa, no rather from your Mikojana. I saw for Billy Moore, my Jinro, I did Kiakra, and my bon Samno, when you're very careful, no one says so. Now when you go to me, have you seen Monsieur Kuanina? Or be a Quajan and him? Now, I went to me and found and you know one Quani Fadia and the Nadia. Hallelujah. Amen. Mijana Wakasa, a Casam Payachano, Happy a Wotiano, Mehobaya Wahi, and then I saw for King. Now, may come on no cry, I'm a woman, sir. If you are sending Yadia, Yabatoya, Yabase Jawako. Now, no job with some Fariama, and then the professor meant to me for Bibian Frumo, or Bian, your Pajan and your man, and I just want to know what they call you. Now, Mom, we are Yano, now we are the flower who baby a Wukajana. Mijina Kachara one. Say we are the Musakra. Now, Sawabi, if it's all we are no. Abe flyer na yeni ye bibi papa ka jensa nkwa ban frapa mo mo ye de etene ho no kura no mo nkwa da ahini enum na mo nkɔ home na nya nkunimdie na nya wodom awurade nhyira amen won pagyaw sɛ wo bɛyɛ sitie na nya wahi na mo ma goye nkunimdie na do akɔ dan hyira eni awieyem wo Jesus name amen amen papa nyame nhyira nyame enya okese no, me say, wa won na ye no, wa ye nhyira. Wa won na ye no, wa ye nhyira. Ene ne mpaye kura so ebe kɔ so no. Nkonnua nyina be papai. Ye nche kura ye be sori nyame a wote ase. Nyame a won na de nyina eye ne dia. Enti ye nche ye be frɛ ye nsofo nantachi na wadi anim ne asori nyame. Papa Tifo muti ene anadwi so Ewurade amayakwanya se yemienu adwuma ananka ye abofo adwuma no onyame de adom yese yeso yebetimi aye ele ahye ne di enumunyam hallelujah amen ene ene yanuntu mu no yesere Ewurade se onfa so no fa nwiri niema antumu amen ayeyi namidimo name Ebra metesi name yera diaya asamado eniaye ibie enyo namoka wasro mesia yeyi namidimo
Osro. Menemesia ye. Namini mo nyame. Abraham tiasi. Name yera. Samano. Elia ye. Mama Yeshira, Ejo, Nyame, oh Nyame, Fahata, Aye, Anadi Mama Yeshira, Ejo, Nyame, oh Nyame, Fahata, Aye, Mese Mama Yeshira, Mama Yeshira, yes way. Oh Nyame, Mese Mama Yeshira, Mama Yeshira, my God is Moshe,
Onyame benote. Say, hey. Onyame benote. Say, Apollo. Abafo pepemo. Osanda rabaya. Asoria sase. Pastor. And I did you didn't home as you did say and now on your sorry at the Ayala Sabiba was solid Papa and Conria be was on Yami Benote. Sorry, what's the meaning? Hey, hey, Jesus. Jesus. One in Jesus. Bible so one in the money din. I brew din na so. Asase so. Asase ase. Apote ni na akoto sa do. Jesus. Aya pasa maja bi atoye. Jesus. Sama janu kuso akasa. Anadwi Kristo di maja bi atoye. Jesus. Maja na akasa me na fawudie. Ade wode ne kunimdi aba. Ade fawudie aba. Eno na ama enam no mienu. Yes, yet me yasan ya pasam. Ne yes ya fresh ya Yakopon. And when never can Jesus. And when not can Jesus. Jesus. Ya danase. Jesus. What dim kunim. Jesus. Jesus. Amen. Amen. Papa nyame onchira. Amen. Onyo kese. Me se o sorry mo no. Se udu hu hye mu bia. Enkonu anyina papai. Nia ufree say opese nyame nyama so do hu hye osori mu a Nyankopon aye ede amam asafo amuti yenken medical ga say King Solomon Universal Temple International ye kira kwan wo Kumase anoma anje mpatase wudi oduru mpatase sie won ma wo so opodi for ba no asori ye prophetess Elizabeth Dankwa and evangelist Kwaku Dankwa omo eneda asafo ya no kofa bai omo ne de bai osomafo Peter Taboache one kura sitia na o chinchim ne sade ye koboshe asase no so na sabre no yenche kura na yenche kura medical kasa yalefo be sore abubuyefo be sore no pa kwantu obetu no pa wade be ware enem pa yo ba bia wo biara fa hu sembi ye jemu de amasofo Paul ene jana soko papa ye nche kura papa to aso papa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When you me on show so eyam paibo enana Jesus wo won na ye na sambre won ye enwen Jesus yesra nyame a oye tete botan nyame yesra nyame a oye the ancient of days. Yes Lord. Yesra nyame a wa ye bi pen no oh Jesus
sɛ ɛnɛ nso Jesus saa nyame mmɛsra wo amen ɛyɛ mpaebɔ sɛ dwumadie bɛkɔ wieyɛ na kɔnnua bi a da wo so ɛnkyekyereyɛ bi a wowɔ mu ɔhaw bi a wonam amanneɛ bi a wonam mu na kristo a ɔtumi adeɛ nyinaa yɛ no na wabɛsra wo na wayɛ wo ho nsɛnkyerɛnne halleluya yɛsrɛ wɔ bi biara a wotie yɛ ne de sɛ ne yɛ mmom ɛmmɔ mpayɛ ɛnɛ yɛdi ama foforɔ yɛdi ama foforɔ na di kan yɛbɔ mpayɛ bible ma yɛte aseɛ wɔ Isaiah 54 verse 14 I say, in righteousness shall you be established, and you shall be far from oppression. Now, what name na wasibetim? Now, we do with in Sasu, we do with in Kwasum, we do with your bono for the name of Jesus. Yes, so no radia, who banim, say, I'm crown cressy busia. Yes, son, so we are mobile, and for Musubia, Bonibia, or no radim, we are mobile, on fire, Bonnie. I'm from Mojan Tia. They said we were no radio. Uncle so true and our down baby, there would be a one and Father, we come before your throne of grace. That in righteousness shall we be established, and we shall be far from oppression. We shall be far from we pray for forgive us all our iniquities, forgive us all our transgressions, in the name of Jesus Christ. Oh Jesus. Wasumafo Paul. Oh yes. Osinanem pai born ne komaso ebisade ne se. Na ne man Israel benya wajie. Sanete. Ene yanso yam pai born ne se. Woman Ghana, oh my God, Jesus, yes. When Yankupon do a my bonnet, I bet Chaya, what's your mind if Nantinina? Oh Jesus, you do a my Ghana, Mumpen for Mum. Oh Jesus, Ebano Radian, yes, Lord, yes, so who are my mopo, Jesus, oh, who are my mopo, oh, who are my mopo, oh, who are my mopo, oh, my bonnet, and to me, in the mighty name of Jesus Christ, everybody has found in our in the name of Jesus Christ, he kabosi atapa yandebiri andapa, he pakabo santa papa, he pakaba yandebiri sandibiri atapa yandaba, he pakapa yandebiri santa, he blasabanta kabara nebo sandibiri andapa, he pakabo santa papa, ya papa yandebiri sandibiri andakapo, he kabro santa papa, ya payanda kabara nebo sandibiri andapa, he pakabro santa payande biri bandaba, ha papa yanda kabiri bo santa ba, ibrantaba tabiri biri santa ba, he pakapa yanda bantaba, abraba santa biri bandaba, he pakapa yanda ba, ha payanda kabiri bo santa ba, ibrantaba tabiri biri santa ba, he pakabra santa ba, ha papa yanda ba. Jesus Christ. Yeah, bompaye. Yes Lord. Energy wada isumu nyame da no mabie di treme. Jesus. Na wodofo wutie ye. Nyamema won kwasumu. Obonofo na afani panu mu. Afani panu mu. Obonofo na afani pam. De omo gumpontrem mu. Ben shranka no Awurade say. Jesus. Shranka no Awurade say. Oh Jesus. Yes Lord. The mother bompaya. Hey, kabosi atapa. Yes Lord. Ye de ejidi fo kabosi atapa. Yes Lord. Kabosi. Se jidi ne bi oh Jesus. So bonu fo ni nyamemba kabosi atapa. In chapter 12. In the name of Jesus. Yes Lord God. Yes by power by Lord God Jesus. Yes. Kabosi atapa.
In the name of Jesus. Yes, God, oh Lord. He blows Sikapa. He Paka Papa Yantapa. He Baradabo Sandibi Andapa. He Paka Bros Santa Bayandibo Santaba. He Brebo Santa Papa. He Paka Taba Tabibo Santapa. He Paka Bros Santapa. Ya Papa Yantaka Baradabo. He Bros Santa Baribidaba Takaboha. He Paka Bros Santa Bayandibidaba. He Paka Bros Santa Kapaya Takababa. He Kabaradabo Sandibi Andapa. Ya Bros Santa Papa Yandibidaba. He Paka Papa Yantaba. Kapaya Takabidabo Santaba. He Brantaba Davidabo Sandibi Andaba Davidabo. He Paka Bros Santa Davidabo Santaba. Ayapaya Takabidabo Santaba. He Pabra Tabidabo. Ayapaya Santaba. He Brantaba Tabidabo. Ewa Yesudibo. He Paka Tabidabo. Ewa Denyawotia. Ayapaka Badabo Santaba. He Paka Bros Yantapa. Sometimes Yebompa we should be specific. Oh yes. Oduwa kwasumu. Yarian kwasumu. Ohian kwasumu. Oh, them. Ensesuomu. Oh. Enkwasum bebre. Oh, you know what you Pompa yese. Jesus. So do wa yarian kwasumu. Oh. Who fem ye do bia to fear. Jesus. Who fem ya chichiro bia. Oh. Whatsoever we lose on Jesus. this earth shall be losing. Yeah, ye be sane wa. Yes. Radin Sani woman. Radin Sani woman. Yes, Lord. Jesus. Who me fiase. Jesus. Who na me fiase. No, yes, demo. Yeah, you mean that pie. Yeah, you mean that pie. Yeah, you mean that pie. In the name of Jesus. Right now. Yes, I know. Yes, I know. Where you see demo. He paka papa. Aya paka barabo santapa. He brantaba de bereba. He paka papa santapa. Abrantaba de berebo santapa. He paka brantaba de bereba. Aya paka barabo santapa. He paka bereba. Papa berebo santapa. He brantaba de bereba. He paka berebo santapa. Aya paka papa. Aya paka bereba. He paka santapa. Abrantaba de bereba. Diati chidira. Aya paka bereba. And now yes cinema. Aya paka bereba santapa. Yes, I know yes cinema. He paka bereba santapa. Kwasuma ayapaka bereba ene Kristo dimo epaka bereba yesa nekra ayapaka bereba ya kamuna kusanko epaka bereba atichiru susana nanji ayapaka bereba empra yeguso eserwadi ebrebo sakaba Kristo muotia ayapaka bereba Kristo saundie ayapaka bereba ensanu nyara ayapaka bereba epaka boss yantapa ye bompa ya ma yebusia Jesus ene mofra. Yes, Lord. And my friend say your funum. And my friend attitude your fear. Oh, Jesus. Yeah, bompa at one crowd. Yes. From this time, cause it 34. Oh, Jesus. Nipa banu for epa mo from moja. Yes. Epa mo from moja. Jesus. Epa mo from nam. Jesus. And I want yan come ade. Jesus. And I now what be ye. And that day. Standing angelic protection. Yes. We are standing angelic call. Jesus. Yes, so no radi. Oh. I'm na bofo mo ya mo from. Yes. Ne pa bon tom so. Ne pa bon tom shia. Wo Yesu dimo. In the name of Jesus. Ewani to me. Radi pambo. Anya wotie. Anya faudie. Ensani amofra. Jordan pochebo. Jordan hamu. Jordan manemu. Enetaya. Wo Yesu dimo. He paka bosi antapa. Ene jengi so tumna na wodimo. Yesani obi pera. Opan fanda so pochebo. Wodin ato hamu. Wo afi ewiye. Jadi aye hana. Ene Kristo tumi. Aya so wodimo. Yesani wankra. He paka bosi antapa. Yesani wankra. He brantaba tabedebo santapa. Yesani wankra. He paka papa. Efi hamu. Aya pa de bedebo. Sete fini ebiara. Hebedebo santaba. Ene wo Yesu dimo. Apaka bedeba. Yesani wankra. Aya paka bedeba. Ebre kusu epompaya. Aya paka bedeba. Obibi aticheno. Aya paka bedeba. Oya mofra. He paka bedeba. Oya pani. He paka bedebo santaba. Opan faticheno. He paka bedeba. Yejo Yesu kusu mojan tumenso. He paka bedeba santaba. Yesani nekra. Wo Yesu dimo. Ye bompa ye. Fisambre kosi 31st December. Jesus. And ye hu serial killings. Jesus. Ewu basa. Ye bompa ye. Yes, Lord. Se nipa bonufuo bi. Ehia na wo. Oh, Jesus. Emoje di bi ma hia gu. Anya juma.
Nyamema wonum wa wo. Enya juma, yes Lord. Nyamema wondi wa wo. Enya juma, yes Lord. Jesus. Yes sir onyuma. Yes sir onyuma. Yes sir onyuma. Yes sir onyuma. Jesus, yes Lord. Power in the Holy Ghost. He kabrosi antapa. He paka papa. He paka brosanta biri abantapa. He paka branta biri. Ayapaka bosi antapa. He branta banta kabero bosanta biri apa. He paka bosi antapa biri. Kristo yes matana. Ayapa biri. He defasu. Ayapaka biri bosanta. He branta biri. Opipio dampo jema. Ayapaka biri. And what I can share. Ayapaka biri. Olwa yeswe. He paka biri. And the Sanama, Apakabereba, Umamabo, Ayapakabereba, Joma Ajinifo, Epakabereba, if you're born from Potema, Ayapaka Baba, Epakabo Santa Bayana, Jesus Christ. Yeah, Bompire, the Ghana, Quenina, Bono. Yes, calling Jesus. And overcame him. Oh, Jesus. By the blood of the Lamb. And by the word of their hey, Jesus. And ye do. Yes, Lord. Jesus. Yes, Lord. Jesus. Plot of accident. Yes, quite. Yes, quite. Yes, quite. Yes, Lord. In the name of Jesus. Yapaka papa, Hipaka brosanta biri abandaba. Yapaka papa yataka biri pon. Hikabrosi anibiri antapayanda. Yapaka berebo santaba. Hibranta biri. Hipaka papa, papa rabo santaba. Hibranta biri. Hipaka brosanta paya. Yabranta biri panaba. Hipaka papa ya. Hayapaya taka biri po. Hikabrosa anibiri andapa. Hibranta banta biri. Hekwansia uduobiera. Hayapaka and then yes, what Hepakabereba, the Fijian Oka, Hepakabereba, Japrosan, Hapaka, attempting to be Aisha, Hepakabereba, yes, what just Sanoka, Hepakabereba, I want to my floor Boniface, Hebrew Santapa, Orias Sanoma, Hapakabereba, Hebrew Bon from Pochema, Hayapakabereba, in the name of Jesus, Jesus, yeah, Koswa Bompire, yes, Lord. Yet the end of Numa was oh, Jesus. Yes, Jesus. When young couple do him the oh, Jesus. Yebusiafo yenya nom ya domina no yes much Jesus oma na bombo ntone mo ento won so oma na bombo ntone ento won so oma na bombo ntone obi biara oyi ne manfa wo tie ye oyi ne manfa wo yesu dem oyi ne manfa wade bombo ntone so wo yesu dem ha pa pus anta ibran tabanta bele he paka papa he paka prosi anta pa he paka branta bele ha pa bele ntaba Paka papa, papa berebo santaba, ibranta kabere bereba, ibro santa payantaba, ayapaka papa, epaka berebo santaba, ibranta bereba. Ola Yeswe, epaka berapa, and never toma, apaka berapa, awari sanoma, epaka berapa, every sebia, epaka berapa, and Jatopia, epaka berapa, ikabro santa bereba, ibranta banta bereba, ipaka papa, yapaka berebo santaba, ibranta banta bereba, apa berebo santaba, ibranta oh, Jesus Christ. Yeah, Bompire, my painful. Yes. I painful labor word. Jesus. Right now. Yeah, Bompire. Running son watch here. Hey. So bonu for na micro painful. Oh, Jesus. Yes, Lord. So be Jenny Crafin in seven. We are Jenny Belfin in seven. So no, Jesus Christ. Say no, you're my Hebrew. Yes, Lord. Sanity. Jesus Christ. Yes, Lord. Jesus. Oh, my God. Papa. Ipaka brosi antapa. Nabranta banta berebe santaba. Ipaka papa. Kapayanta kapanabo. Ibrosante bidi amantapa. Ipaka branta berebe. Eh, yapaka papa. Ipaka beraba. Ewari sanu wachia. Ebrebo santaba. Ewari kaso. Ipaka papa. Ewari kaso. Ipaka papa. Ewari kaso. Ipaka papa. Ewari kaso. Ipaka papa. Sanu
firi pochema hebro santa biribiribireba ewari no onyim biara afaka biribireba opon fana de sidi ato hebro santa ba ewari mo wan fon basu jema hebro santa ba nese santa jema ya paka ba ya biribireba in the name of Jesus apaka baba hepayanta bireba hebro santa ba hebra takapa hepaka baba hepaka biraba hepaka biraba hepaka biraba hepaka biraba hikabro santa biribireba papa biranta barabo ya papa ya daba hepaka biranta ba hebro santa ba hebranta barabireba hebro santa ba hebranta baraba hebra santa ba hebra santa ba hebra santa ba hebra papa ya daba Jesus Christ. Yes Lord. Pompaya my arefo. I could be just one bread. Erade man in kwasisi a. Na we fiat asefo. Jesus Christ. Yes, throw no erade. Oh, say ye ne pese sa ma. Oh Jesus. Papa sa bo frenu wa. Hey. Na so nim Kristo a. Jesus. Na me onkronkron fa ne sanka no. Yes Lord. On fa Kristo ansa na obewu. Jesus Christ. Say ye nya me ne pene wo so tia. Oh Jesus. Yes, my his. Woman and come with your sudimu. Yes, my his. Woman and come with your sudimu. Healing anointing. Woman and come with your sudimu. 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 Hey, paka papa. He paka bro santa beri beri bandaba. Ya paka papa ya. He paka bara beri beri ba. Aya papa rabo santa ba. He branta beri 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 ba. He paka papa ya. Ya paya tagaba. Ya paka beri apa. Ya paka papa. He paka bro santa beri beri bandaba. He branta banta beri 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 ba. Pablo Santaba, Papayanta Cabireba, Hikapayantaba, Papabiraba, Papakapayantaba, Yabranta Bireba, Papabireba, Hipakapa Borobo Santaba, Ibrantaba Bireba, Hipakabiraba Tapa, Papabirabo Santaba, Ibranta Bireba, Hipakapa, 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 Hipakabiraba Santaba, Ibrantaba Bireba, Hipabirabo Santaba, Ibrantaba Bireba, Hipakabiraba Santaba, Papayanta Bireba, Kapaya, Kapaya Tagaberaba, Yapabiraba, Hapakabiraba, 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 Hipakabro Santa Biribiraba, Hibrantaba Tabiribiraba, Hipakabro Santaba, Hibrantaba Tabiribiraba, Hipakabaya Tabiraba. Oh, Jesus Christ. Yes, Lord. From this time, Kosi 31st December. Oh, Jesus. Ye be run next year election. Oh, yes, Lord. Ye bompire say. Jesus Christ. Se nipa kuobi. Oh. Se nipa bi. Kabosi antapa. Tumi a wapenti. Hey, papa yandi. Jesus. Wabe kosu blase. Oh, Jesus. Wabe kosu civil strife. My God. Wabe kosu violence. Jesus. Wabe kosu coup. Jesus. No the basabasi ya bomani mo. Jesus. Yamia bofu ye angelic army. Kabosi antapa. Bofu ye soldier. Ibrani antapo. Hipaka brosi antapa. Ibranta banta kaborobo santapa. Hipaka brosani antapa. Hipaka papa yande berebo santapa. Ibranta banta kabiribosia. Hipaka brasanta biribirabandapa. Hipaka brasanta biribiribiraba. You want to get to body here. Hipaka papa. You want to swallow. You want to channel. You want planning. And then konoso. And then konoso. And then konoso. And then konoso. What you say them? All I hear swear. For what you been on one day. I start for them. Satan here. Satan here. What you say them? Papa. Hipaka brasanta. Hipaka biribiribiraba. Papa ya takabiriapa. Hipaka Jesus Christ. What would say in Sambre? I don't know David can say. So I be binti. So I be binti na Sambre won na ye. Baby pa. So nyamia what yes. Yes sir. Ebija Osman asem bi hian ko sa wanya ro nyina sa wonyare and na wo a woni ye bompa ye empire ni say Rwade ho bon to so amane bia wo wom. Oh Jesus. Yenti Sambre won na ye woni ye enwe. Oh my God. Rwade you obisa dia ma. Rwade on dombo. Oh yes God. Oh Jesus. Kabosi antapa. Kabosi antapa. Kabosi antapa. Kabosi antapa. Ibranta paya. Ipayanta kapo. Ipakabosi antapa. Kabosi antapa. Kabosi antapa. Kabosi antapa. Kabosi antapa. Kabosi antapa.
Ibrantapaya, Ibrandabanta Cabobo Santapa, Cabosi Antapaya, Cabosi Antapaya, Ibrantabanta Cabobosia, Cabosia Tabriapa, 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 Ibrantabantaba, 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 Ibakabana Santaba, Ibana Santa Cabriapa, Icabro Santa Banta Cabriapa, Icabro Santa Banta Bidiapa, Icabo Santa Banta Bidiapa, Ibranta Banta Bidibo Santapa, Ipacapa Santapa, Ipacabosi Anta Banta Bidiapa, Ibranta Banta Cabriabo Santapa, Ipacapa, Ipacabro Santapa, Ibranta Banta Bidibo Santapa, Ipabranta Bandabo, Ipacabo Santaba, Ibranta Banta Bidiba, Ipabro Santaba, Ibranta Capaya, Yapacapa, 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 Epacapa, Yapacapa, Yapacapa, Icabosata, Ibrantapaya, Ibrantapaya, Jesus Christ. Bible say, by the reason of the anointing, every yoke shall be destroyed, and every burden shall be removed. Yeah, Bompire. Why when the young neighbor see something? My God. Say, oh, Jesus. And was a papa. Oh, yes, Lord. And was my God. And was Kabosi Antapa. Higri Anayanta. Kabana Bosi Anibitapa. Hikabosi Antapa Yanta. Hipabrani Antapa Bosia. Hipakabosa Antapa. Ayapa Yani Antapo. Hikabosa Antapa Yanibitapa. Hipakabranta Bede. Hipabrosa Tabede. Hipabrosa Tabede. He Pabrosa Tabida, he Pabrosa Tabida, he Pabrosa Tabida, he Pacabrosa Tabaya, he Pacabra Tabida, Hayapaka Papayaba, he Pacabrosa Tabaya, Tabra Hayapapayataba, 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 Hayapapayaba, he Pacapapa, he Cabosi Antapaya, Yabrandaba Takabitibo Santaba, he Brandaban Tabidi Santa. He paka bosi anda payandaba. He paka branta banta bidibida bandaba. He paka bosantapa. Branta banta bidibida bosantapa. Jesus. Ye bompaye. Nyamia oyen senche na wade nyame. Nye dan makuma so. Oh Jesus. Osi onima dwo dwumfa ye ho. Enya dwembo. Oh yes Lord. Nemo me ya dwinse be sie yie. Jesus. Wa me ye wie ye pa. Jesus. Sambre wo a wo ne ye bompaye. Nye da wo kuma so bia. Nyame ma wo wie ye pa. Nyame ma wo ye pa. Mama ni si wo yie. Ewo Yesu by the power, by the blood of Jesus. He kabrani anda bada bo santaba. Papa papa papa. He kabosi anda banda bidibida bandaba. He branta banta bidibida Santa Payande Bideba, he Cabra Santa Papa Yande Bidabandaba, he Pabrabo Santa Capapa, Ayapaka Yande Bidebo Santa, he Cabro Santa Bidabanda Payande Bidepa, he Granta Banta Cabana de Santa, Papa Bidebo Santa Paya, he Pacapa Yanda Bideba, he Cabro Santa Bidabandaba, Papa Bidabanta Payandaba, he Pacaba de Bidebo Santa, he Granta Banta Bideba, Ayapabo Santa Capa, he Capayanda Bidabandaba, he Granta Banta Bidebo Santa. Papa, 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 Rabosantapa, Ibrantabanta Cabiribiaba, Ibosi Antapaya de Bedeba, Ibrosantapaya de Bedeba, Ibrosanta Capaya de Bedeba, Icabra Santa Papa, Yapabra de Bedeba, Jesus Christ. Yeah, Bompaye. Yet the enemy are no more welcome to him. Ebi bre, ebi atina brochi won't quit that tintin. One yakrata. Ejuma sam, Sikasama Yabasa. By Yenimse. Prayer moves God. Prayer moves God. Prayer moves man. Prayer can do that. Oh, yes, Lord. Baby Bella will be a Jesus. Will be the Bompaye. Oh, yes, Lord. Jesus. I see him my day. No old Jesus, one on one. Jesus, one on one. And now, yes, we don't Cabrosi Antapa, Ibranda Badebo Santapa, Epaka Brantaba Tagabidabandaba, Yapabo Santapaya, Yapaka Bidabantapaya, Epaka Papayanda,
Epakabrobo Santa Bidibirabandaba, Epakabrobo Santa Bidibirabandaba, Epakabrobo Santa Bidibiraba, Yapakabiraba, Yapakabirabo Santaba, Ibrantapa Yandaba, Epakababa, Hapakabiraba, Epakabiraba, 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 Ikabosi Antapa, Yabrantaba Bidibirabandaba, Epakabro Santapa Yanebiraba, Yantabirabiraba, Ipabirabo Santapa, Abrantabirabiraba. Oh, Jesus Christ. Solomon University. Oh, Jesus. Yes. Yes, overtaking grace. Oh, Jesus. Yes, speed anointing. Yes, the oil of increase. Oh, and trust our the oil of multiplication. Jesus. The oil of fruitfulness. Yes, Lord. The oil of expansion. Yes, Lord. Even oil under to do exploit. Jesus. In the name of Jesus. Ipakabrobo Santapa, Ibranta Bere, Ibrobo Santa Capaya, Yabrobo Capaya, Ipakabro Santapaya, Yapakabirabandaba, Yabraba Santapa, Yabraba Capaya, Ipakabiraba, Ipabrobo Santaba, Ipakababa, Ipakababa Santaba, Abranta Bere, Apabiro Santaba, Yapapayataba, Yapakababa. Yapakababa, 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 Santa Parabiraba, Ibrantaba, Tabirabadaba, Ayapakababa, Santaba, Ibrantabirabiraba, Ipabro Santapaya, Abraba Sakapaya, Yabraba Takapa, Yabraba Santapa, Epakabra Tabirabataba, Ipabro Santapaya, Apaya Takabiraba, Epabro Santapaya, Jesus. Young Papa Evangelist Kukudankwa. Oh, Jesus. I'm a King Solomon Safumeni. Yes, Lord. And Yebusia. Job chapter 28, Jesus. verse 22. As you shall declare a thing, it shall come to pass. Yes. We are prophesying over our lives. We are prophesying over our families. Yes, Lord. We are not right now, in the name of Jesus. Misfortune, maybe a disaster, maybe untimely death. I said, oh, yes. Our brother, Mompire Macrora. Yadiana 2-4. I said to the second. Ababio. Jesus. Yes. Yes, so no, they say. Oh, no, they could not be to me. Oh, Jesus. Omana basa kaseno. And so yen and also. Yes, Lord. Yes, some quatintia. Oh, yes, Lord. Yes, send a mere bomb woman in Nebusia. Nipa bonophobia best sorrow. Oh, Jesus. Yes, Lord. Epaka papa, hey, kabere bozataba, abrata bere apaka bere bataba, aya papa yadaba, yabrata kabere epabere bozataba, ebrata bere ebana bere epabere badaba, yapaka papa, hey, yapaka bozata bere ebosata kapa yadaba, epaka bere. Jesus Christ. I feel baby, I will be. Oh, Jesus. The best result to Tiase. Oh, yes. I will bring your bomb pay church.
Baby, I will be a sweet yassi. Our brother, Bompay Chatting. Father, we thank you in the mighty name Jesus Christ. We thank you, Spirit of the Living God. Oh, yes, Lord. That said your word. Oh, Jesus. That even before we make up our mind to pray, Yes, God. you have already answered. Oh, Jesus. And while we are praying, Oh, Jesus. you have granted our heart desire. Oh, Jesus. We thank you for answering Oh, our Jesus. prayers. Oh, yes, Lord. We seal every single prayer Jesus. by the blood of Jesus. Yes, Lord. We commit our listeners into your hands. Yes, we Lord. commit our viewers into your hands. Wherever they are, we pray for your divine intervention in their life. We pray for your divine visitation in their life. Let there be a divine supernatural turnaround. Let there be a divine renewal. Let there be a divine restoration. Whatever your children are believing you for, whatever your children are expecting you to do, may you grant them their heart desire and bring them onto an expected end. We stand in the authority name of Jesus and we subdue every rule. We subdue every attack of the enemy. We subdue every plot. Yes, Lord, we subdue every act of darkness in the mighty name of Jesus. May it be well with their soul. May you bless them with every spiritual blessing, every physical blessing, every material blessing, every financial blessing. In the mighty name of Jesus, we call it down. Amen. Amen. Papa, nyame enshira. Ene minim so bibia o twen ye bia wa ye enshira. De opa yaresa ne obenya na ho ne fa hodie. Ye de nyame asese wo de ne so akyeye. Medical ka se asafo ye King Solomon Universal Temple International. Ya ye kira kwan ewo Kumasi Anomanye Mpatase. Kumasi Anomanye Mpatase. So free post office ko honom a usu besi wasie wo anaso besi wo sofo maame no asore honom anase ufri macro so na ba usi wo abusuakruwa junction honom a wo se ubesi wo ye sofo maame na soro wo de fa bi wa crosspace wo ma chese ye kira kwanye baby a wo be fom kwa akra numbers na egu screen so no se wa yira kwan a obetimi afre na directions bi a wo bi ano na ye de amount paye bi aso mu no asofo no ene wo bebo sampaye no papa ye beko ho ye beko na ansa de ewo mu ne se mesre mpanifo no ya bompaye kakrama station ebi se yentime nko wa bra ya mompaye ama wo mu to papa munyina mu base menum bi ye mompaye mfama station na ye nko ti ne yenko sisi ye bompaye edi ama eye SOMPA TV and SOMPA radio. You didn't kind cover by. You ready fan so a page station to say at the Avan. You can't be a bompire, say, ready man quapa, a pomoding, Shrani Sika, and Cano, baby or Nembiera, baby or Wabia. Ikabranda batamere musandi andabaya ipaka busanta papa ayapayanta kabere musandi andabaya ndabere ho ipaka busanta bayanta bere bandaba ayapaka babara bere musandi bandaba ayapaka bere busanta ba ibranta banta bere musandi andaba ipaka bayanda bere musandi bandaba ipaka busanta ba yapapa yanda kabere bandaba ipaka bere busanta ba yapaka bayanda ba abranta bere bandaba Santa Paya de Berapa, Ipaka Santa Paya, Ayapaka Papaya, Hipaka Papa Santa Paya, Yapaka Papaya, Ayapaka Santa, Hirata Berabadaba, Papa Berabata Paya, Yapaka Papaya, Yapaka Berabata, Yapaka Berabata, Papaya Beraba, Hebrew Santa Beraba, Ipaka Papaya, Jesus Christ. You go so Sampire, Yet you may phone. Sometimes you do baby war ba utim ko shia kwa mukafo ye bompaye do obi anu yesu mo adwuma wo ya awade ne dum ne tumi abetere kuma seman mu amfa gana nyinara na sa station SOMPA baby obi abegira obetie bia adwuma fo wom obi a wo tie awade mi odum ne nshia bambo ne ye ama wo ya
Jesus Christ. Now your bomb boy dear chato. Sir, a dramatic say, a yenim dear. Young kuku to me. Say, we are the general doom somewhere. Disaster being to me pajamas. He has so Coco say, oh no, dear, you may buy and bring your more bunch. Oh, no disaster being city. You may just so studio be out. Yes, man, Paria. No more machines. You have a piara. The man for Honey. Jesus Christ. And you don't care what they are so we're TM Bible. Yes, amen. Amen. Papa, that's saying, I mean, in show. Ye free hako. Yentimi enko abra yenchia mama. Baby mama will be an yechiano. Yet was through Ishra Emano. One evangelist. Kwaku dankwa. Baby on will be ano yechiano papa. Na yachia King Solomon Asafo Menina. A free a hanon kusi fama near Dujama baby biobia will be ano. Yechia will be bia. Only timidi yachisuso ema yena yekwashi emu sabri no. Yesre osuru Ishra edimomo. Yeko sabri yekwano no. Yejemo ede ama DJ Kinsley na waba abetwaso ede amaye. Ti papa yedimo ebesi heye.